میوانیم زکریا حسیری نویسکار لیکولینر لستودیو کردستان 24 هر ام پانورامای خو لسر سوریه و روجاوای کردستانی بردوام دکن و خیراتی که زکریا خیره دبی سپاس بو میفهم دریاوه که زکریا 10 سال شر نهاد که سال 11 هاده بله مخابن yani sala 2021 jî mixabinî ve alozîn mezinê gul li Sûriye rûdayîn hebû û Rojavayê Kurdistanê jî ev alozî digirine nav xwe. Ger em ji rewşa Komîteya Destûrê dest pê bikin. Sekna rejîmê ji aliyê dî sekna opozisyonê û civata sivîl. Li gora bahweriya te sala 2022 dikare rewşekî nû ji bo destûra nû ya Sûriye jî bê. سپاس بگومانا من خفکا هری مزن آگو اپوزیسیونا سوری گو کتی خفکا کمیتا دستوری بو آگو اوجی پشگریا کمیتا اسیتانا یعنی جوینن اسیتانا و سوتشی هاتنا پیکانین و دیار بو دگرا داویده بنیرین نامن دیار بو گو او کمیت نکانه گوهارتنه که بکه و از دبیم گرا گو بوری باور دکم گرک گرا داوی بجی اجبر گو نیرین روسیا جی ولایان اندنجی و رژیم جی ای رژیم جی دست پیک ده دیارن دوین وگرن دستورا 2012 و هاو چاکسازی هنک چاکسازی تیده چبن سر آستی ریوبریا خوجهی هرما و هر وها هلوستا روسی جی و داویه باش دیار بو گو دستهلاتا سوری خطا سورة سروكي سوري خطا سورة وهروا دوي انه دستوركي نو غور در فتحي جو زحمته جو دستوركي نو تشيبه اجبر جو تقف تننا سر ريجيمي جو قبولك جبو شوي قبولك ام دزانن انه تبي جو ريجيم بالسرد كفا بشجريا روسيا وايران اوبسيسيون تيك دچا لسر زميني جي وهروها سياسي جي تقف سر رژیم تنانا گو مجبور بکه دستورکی نو گنگشه بکه و دستورکی نو هل بجرینه ای تشتی استی هری بلند از دبیم بری گو چما خفت بوجی یعنی بری گو تتیکه فی گفتگوی دستوری گرکه پیمانک سیاسی اجبو پاشاروژ سوریه شکل رنگ سیستما حکمرانی سوریه دوی هبیا سر و پیمانا بنگها پیمانا سیاسی بشتره گفتگو سر دستوری چه بو لی رژیم کاری بو ان اپوزیسیون تیکه و خفکه و هورگریه ویده و هندابکه ته باوری من یعنی تهوی من دوان جوینا ده تنانو از باورم وی داوی پیبه که زکریا گرم روشا سوریه بگر ندست نه سوریه گلک دست نافده لآلیه کی روسیه بله ایران رایا گشتیا جهانی ده اف باوری هاتیه سپاندن بی روسیا و ایرانی اف رژیم نکاری بو جیانا خو بردوام که لی او راستی لسر عرضه روسیا و هر وها ایران پیشگریا رژیمت کن رژیم بهستر بویا لآلیه دن ترکیه یا کو چندین دورین روجاوای کردستانی گو داگیر کری هیا راستیا ریوبریا خو سر لبر هیا گو دوره که لسوریا تایبتی روجاوای کردستانی کنترل دکه هیا هزین امریکا لبرن سکنا یکیتیا اروپا سکنا ولاتین دنین زل هز ناوی چینی نای گوتن لی تی گوتن کل پشت کلیسان باندوره که گلک مزنیا چینی جیل دوری هی افقاز دست الگورا بحوریات کریزا سوریا آلوسترناکه روش بخراب بونی وزیدترناچه گلو آسویه که چار سریا و مسئله هی براستی جی نبس استنگی چه دبن هر وها تشتک نامینه دولتک ناوی سوری وان دست دریجی گشتی سوری آنها به سروبره دولتک به سروبره سروریا و تنیا دولتک هرویه هلوشیه از کارم بیجم توی گو رژیم سرزمین پیش کتیه لی کیجان رژیم جی نما او رژیما بره رژیمک هیا لاینگری ایرانیه بنزخت ایرانی ده با گوتن و اجنده ایرانی دمشه رژیمک هیا بن دست روسیا ده و ببریار روسی تفله هویه دکت ایش دکه و دگره رژیمک جی هیا به سر و بره گو گروپن گو
کوژتنê dikin di zî û talan gokaribin bes çi derfeteke xwe bercewendiyê xwe pêk bînin. Roja îro ev layanên gotegotinî hemî dêle em bigêne wê baweriyê got dewletek tineye navê wê Sûrê, Sûrê zemînê Sûrê biye wek dibe biye zemînek got dewletin bihêz û dewletin herêmî got bikin zemînek got ecendeyê xwe û bercewendiyê xwe û heyf û tarên xwe ji hevdû vedin, bikin kaxesek ji bo zextê li ser hevdû bikin ji deverek ji bo deverên din jî anha tiştê got herî diyar projeya Îranî û a Rûsî diyar et Sûriyê de çi divê. Dibe em li gel rejîmê ne û rejîm divê bi ser keve û rejîm hemî desthilata xwe li ser herdê Sûriyê pêk bîne. Lê êdin niha eger em nemûne Emerîkî bîn. Emerîkî roja îro bê proje ye. Ser astî Sûriyê bi gîştî jî û heya ser astê beşê Kurdistana Sûriyê û Rojavayê Kurdistana Sûriyê jî. Ez dibînim roja îro Amerîka wek zemînekê dirûst dike roja îro projeya wê ser erdê zemînekê dirûst dike got şert û mercê vekşandina xwe ji Sûrê û ji vê herêmê bi biçikî bêk ew kêm xesaret got derkeve ji wê zemînê ava dike bi hûrgiriya rêveberiya kêşeyên pirsgirêkin biçûk dike ê demkî ji bo got wan zemînê avake ji bo vekşê û biryara Sûriyê bi giştî bide dest Rûsya. Her wiha Türkiye jî Türkiye em tev dizanin li gel opsîsyonê opsîsyona got roja îro got erdê Sûriyê talan û dizîn û kuştin û guhartina demografî dike. Efrînê de bigire heya serêkaniyê û girê em spî jî. werne wa pirsekekî Zekeriya bêguman rewşa Rojavayê Kurdistanê bû me mijara herî girîng got yani ew mijar di dilê her Kurdekî de ye ku rewşa Rojavayê Kurdistanê baş belê li ser erdê. Niha sala 2021-an. Ger mirov rewşa Rojavayê Kurdistanê bigire dest. Rêvebiriyek li wir heye. Her wiha diyalogek ya ku hatî bi rêvebirin hebû. Piştgiriya vê diyalogê ji alî her çar parçeyê Kurdistanê hatî kirin hebû. Destê yekem de raya giştiya Rojavayê Kurdistanê lê piştgiriyeke gelek mezin ji her sê parçeyên dinê Kurdistanê ji dervê yek rêxistinê ku ew ê jî sekna xwe beramberî vê diyalogên negatîv nîşanda ku PKK bû. Lê piştgiriyekê gelekî xurd raya giştiya cîhanî de jî ji Amerîka bigire heta welatên Yekîtiya Ewropa. Bê serketina vê diyalogê. Rêveberiya xwe ser bi sekna xwe îroyîn. Bi van aloziyên got çê dibin. Ev rêxistinên ku wekî ciwanên şoreşger nizanim çi têne binavkirin. Êrîşî xelkê Rojavayê Kurdistanê heta başûrê Kurdistanê kirin. Dê ev wêne wêneyekî çawa. Weke got ew wêneyê got min ser Sûriyê gotî biçûktir ez karim ser Rojavayê Kurdistanê jî bêjim. Roja îro rêveberiya xweser ê got Rojavayê Kurdistanê desthilat e û taybet Rojhilatî Ferat û partî herî mezin ê peyede ew jî nemaye yek partî û yek helwest mixabin. Ez dikanim bêjim roja îro rêveberê wê yan vegera wê ê got PKK ye. Roja îro PKK jî piştî ocalan nemaye yek PKK. PKK rejîm heye, PKK Türkiye heye, PKK Îranê heye, PKK Emerîkî heye û PKK Kurdî jî nav de ez karim bêjim heye. Lê bê helwestin û bêhêzin. Roja îro berê Rojavayê Kurdistanê mixabin gor derfet û îmkanê guhatinî ser zimînê çêbûnî. Piştî 2011 bi rastî jî ez roja îro ne gelekî geş bînim. Heya digê radekê ez reş bînim jî bi rastî ji ber got tiştekî got mera karibe ava kel ser û geşbîn be roja îro giş heriviye ew têkiliyê nemane ew yekbûna Kurdî a got hêvî ser dihat ava kirin têk hate têkbirin. Roja îro Emerîka erê Emerîka mewcûd e heye li ser zimîna Rojavayê Kurdistanê. Lê Emerîka mewke me got tu projeyê wê siyasî yani Kurdan nabîne li Sûriyê weke proje wek netewek û projeyek siyasî û mafekî siyasî jê re dertê Kurda dibîne tenê mixabin ez bêjim wek mismarê Xoca Nasir got karibe hinek zexit
لەسەر ڕێژیمێ بکە یانژی ji بۆ ڕۆلا ئێرانێ کێم بکە نابینە کوردا ئەو کوردا نانێراوەکە نەتەوەک و پرۆژەیەک سیاسی و مافێن وی سیاسی ڕۆژە ئیروها و زمینە خۆ دروستکەش بۆ دەرکەتنا خۆ ئەس کارم بێژم مخابن سەجاری مخابن ئەنو هەو گفتوگوێ گۆ هەنێک هێوی لەسەر هاتنە ئاواکردن و دەستپێکەی سەر بنگهك غلط و بنگهك نراست هاتنا آفاکرن و تفی گو مزانی بو ناگین سریجی لی روژا ایرو از کارم بجم تفی نگشبینی من روژا ایرو پیوسته گو یک آلی تنه یک فایل تنه گهشت نهفده اوجی دستیا بلند یانجی لآلی سیاسی کاربن روژا ایرو دوی فایل تنه دجی کیمانی به هفره کار بکن گو یک کومیت هاوره دروست کردن به سازی خو به یاسا زان خو و به سیاست مدار خو گو کاربن بچن جم روسیا جی و جم امریکا جی و جم همی دوارا جم رژیم جی بجن اف دوزامایا اف موافمایا به کیمانی گو تشتکی پیک بینن گو ام به پار پاشا روژه جوی کریزه یان جوی کشه یان جوی شورشی ام گی در نکون که که زکریانو ها ڕۆژاوای کوردستانی ڕاستیاوی هەژمارە gelek zêdeyê gohat penaber bûn bêguman bandora rewşa Efrînê serêkanî û girîspî ji got gelekî lêkirî hebû henê rêveberiya xwe ser bi vê sekna xwe dikare pêşa rojekî baştir pêşkêşî Rojavayê Kurdistanê bike bê ku di diyaloga Kurdî de bikaribe به آلیین دینین کردره نزدیکی هفودو به دستپیک دژی انکسه گو کاری به بنگه جبو پیش روزک باشتر جبو روزاوای کردستان مخابن از دبیم نکاره جبرگو بریارا آسرکه نل روزاوای کردستانیه وکم گو او پککی گل گل رژیم او پککی مگو گلک بشن او پککی گل رژیم و گل ایرانی تجاری او هیزن دناف پاکه و دناف ریوبریه دجی او تجاری نایلن گو شرکتی کسی در قبول کن و نمازه به انا کسی حیا به غیر انا کسی ام تفد زانن دروجاوای کردستان ده هنک پارتی دن هن لیان دن هنه دور نزیک تکلیه وان ریوبریه خسر رهیا و نزیکن جی د مجلسا سوریا دموکرات ده هنک هنه حیا گل وانا جی نتوانی او نکانی ریوبریه خسر یان جی پیاده گو کاربیا پیمانک امضا بکرا گو هفبشی یان جی گو به هفره کمیتک درست کرا به ناوی هنک کرد یان جی به ناوی کردا بچیا ناو دولتی الجهان همیه و حیا الجم رژیم جی بگوتا ام کردن ام اف یک دو سه اف داخوزی منه گو کاربه بپجرینه داخوزی کردا لی گور فکر و رامان و فلسفه گل سر دمشه از باور ناکم گو کاربه به کسی که را گو قبول که یانجی شرکتی یان پیمانه که یان هفبشیه یانجی شک رنگی که رنگا گو آریکاری اب هفدو بکن گو کاربه بکه و اف دیار بود دست پیکا گفتو گو مناو لیکر ناویرا د کوانا گو کردی براستی جی روژا ایرو از دبیم هشمندی آوان آرمان جوانی گوره گو چاوا بتوانن گل رژیمه گو هف پیمانه درست کن و هاو پیمانه نوی سیاسی با و اولهی با گو کاربنش زیاده تر بکن بشی خوی آبوری سری سدی ده بکن 20 یا 25 ام تفزانن گو دیاسایا 107 دستور سوری ده ریوبریا خوجهی سری سدی ده اجدهاتن ریوبرین خوجهی ایوه و ریوبرین سری سدی نو دره سنتره دره دمشقی هر وها بتوان بکن انو او هیزن گل گلوانا قصده و یان هیزن دنجی کاربن بکن بشک یا تایبت مندیه که بدنه د پاشا روژه ده دناو جیشا ارتشا سوری ده و هر وها پیناسیک حتی گو کسایت بن گو پیاده بمینه گو رنگی که جرنگا گو دیسا دستلات با یانجی هنک صلاحیات یانجی هنک رولاوی هبد پاشا روژه سیده ادبیم هف آرمان جوانی گوره لی بلیوی گفتگوی کردی از دمیم اوا پاشگوه کن گرکه امش بیر بکن گرکه بشنادن دیار بکن زکریا وینه یک گلک تاریب مخابنی و مخابن نها بری چندین روژان لاورنتیف دسنی شانکر نونر پوتین جبو سوریه کو ترکیه دی
دمکه کو روش دست بدیده جا عفرینی واجهین دنیگو داگیر کریه دی در بکه بێگومان ڕەوشە ئافرینی چما کەتەوێ ڕەوشەیدا و مژارێکی دینی گەلەکی بەربەرەها لێ تو باوەرد کە و تورکیە جوان خاکێن و لە ڕۆژاوای کوردستانی داگیر کردی دەربکەوە بەری هەر تشتی بێ عفرینێ نەگۆش بەرگواژ عفرینێمە بێ عفرینێ پرۆژەیەک سیاسی وەکە گەل نەتەو وەکە جوغرافیا کوردستانە سوورێ تێگرچە ئەوە یەکەم تشت دوێم تشت گۆ چ کارە ئەو کی کارە گۆ بێ لە تورکیەش vê herêmehan derçê ê got kare belkî Rûsya be yekem ji ber got rola wê heye li Sûrê de ev yekem duyem guhartinek di desthelata Tirkiye bi xwe de jî ev jî em diçin piştî 2023 a got hilbijartinê serokatiyê çêbin yan jî êl Tirkiye çê dibin hev dihêz tenê rejîm her nikane û goftogoyê roja îro çê dibin navbera Tirkiye û navbera Rûsyê de got çawa peymana Adana گو فرح بکن بر فرح بکن یعنی گو رنگی کی جرنگا بری گو پیشا شونا یعنی شونا گو ام بیجن داگیر کری ام بیجن پیمان الویدنا یعنی آگو بری پیمانا ادنا گود حتی 5 کیلومتر دهندر خاک سوریه ده روژا ایرو تی گفتگو سرچید با گو حتی 30 کیلومتر 32 کیلومتر گو دریج به فراهیا سینور سوری افجی روژاوای کردستان به همید ده برخو روژا ایرو د کون ده 98 حتی روژا ایرو تلشگرک تانکک سوری تنیا نزدیک سینور ترکیه 5 کیلومتر روژا ایرو گفتگو سرویه نسر کشاندناویه ونسر وقراوية القلوية أو أوبسيسيون آتوندراو براستيجي جنوسايدك بهمي لاني وي روجا إيرو لعفرين سريكانية ليه تشتاقيش ترمين روشا عفريني جودايج روشا سريكانية و جريسبي روشا جريسبي و سريكانية هناك هسانترا گو امکان و درفت هیا گو روژا کش روژا وگرج برگو هزل ویده نتنی روسیه امریکی جل ویدنه و ایرانی جل ویدنه و روسی جل ویدنه ممکن لهفاتنا كبابا جوفاجرة ليه روشة عفرني براستي زحمة ترى ودفي تفجر أما السياسي جي في بناصن وزانبن هناك رياش خورشيكن جو باش روجة عفرني بباريزن جو نبا هريمك عربيان ترك سپاسیات کم که زکریا خسرین نویسکار لکولینر و گمان دلی ما بعفرینی ریا به توایی روجای کردستان ریجی سپاس کوتم مخابر سپاس